Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni ngiyadlala ngivuka inext ngiphakathi tsiye emasokaneni ngizilungisela ukudla inyama. Yabona from today kuyoze kwelamula izone August mfana nama-chips angiyowathinta nokwathinta mfana ngizabe ngigega woke amasokana la ngizidlela inyama. Futhi ngiyazi ukuthi there's no way ukuthi ningangicisha inyama seningibona lapha emasokaneni wasekini nojabula kakhulu ngicabanga ukuthi ngizoyenza ivlogani next ngizodla kuphela mfana noma kudliwa ama-rice there's no way ukuthi ningashodisa isalad. Bovele bathi nangumalume kamshana ngicela nimfakele noyi-7 la makhaya. Hayi no abukile amasokana madoda enranga eqinileke kwe laba ngebahugelwe ngimike madoda niyababona ukuthi bahle njani bayaphazima. Hayi no isindebele sihle madoda qalani ukuthi irhola nezi ukuthi izihle njani lona wesana le idea nalona ukuthi amandebele agcoke so hayi washaya khona mfana ngibone nomunye usiyesi lapho ku-Durban July bekagcoke netso isindebele hayi bekamuhle ukubadlula bonke nani nimbonile. Hayi abobaba bajabulile madoda ukuthi abahugebe babaphathela abantwana babo kamnandi madoda niyababona bayathamba lapha abakhohlwe nokhohlwe ukuthi baphethe emadolo umuntu entambama uzabalila deyidini lamela lisirehe kanti nguye bekalihlukumeza lapha awuzwe. Hayi lana vele bekusekuseni siceda ukufika lapha abantwana bokhomba ingubo zabo lapha nababona bobaba bajamile lapha bobukela bomama ukuthi noboma sikhambile sokuthatha ubudoda nabantwana nje sibuyile. Ngibone basmayela lapha bomama bajabulile basho dani obaba basiyababona abantwana napha babuyile boke akekho noyi-1 utshoda ngelihlo bade wey bakhambe ngakhona fast wachangena amasokana lapha ayakhomba ngiyanibawa bandrazana laba bantwana ngiyanazi bosina lapha kuma-comment nizabe lithi hayi sifuna lona wesi-2 yeyi ngizonibetha. Hayi amasokana la yalibetha irarhweli madoda mara lithuthumbi kuhle ngathi next game lana kumele ngijamele hlanu kwabo umuntu obetha kancane ngifike ngimhelebhe wachangeni lo ngijovisi madoda isokana la ngetofonteni bantu bangetofonteni ilungiseni siyaza ngapha sizokudla amahinyahinya ehleke umuntu kahle kahle bekumele aklini isisu madoda phela iinkomo eziyi-7 ziyongena maralana esiswini sami ngoba ngathi singcolangcolile asengizagcwala ngokuthi umuntu azihuteleke madoda nayazi inyama mara namakuku ukuthi masesihlangene zenzani lana esiswini safane sithi swazi ligotshwa lisesemanzi sichaza izinto ezisona niyalabona yellow bone lapha lithomile liyapractice nalo next year ingoma elandelako kukhamba lona musana lo madoda ukhuluma i-English kuphela ungimora kangangani nothanda ukungicocisa yo. Hey, what does? You want to double Mama la la la. Mama la la la. Ya musari wali kwa